Karbi Anglong Tv9 News kena ara doana phasame kardom people 0.1 kardom. Pini prime jama berta than bang milimen mirdam than chupi. Tangte berta thepi berta anton pen arju pangsene. Manghume me non het jong apor rong ang bongalong hon hingjer ke klang. Lakhain ko rapon nilip constituency ka parlo hilhiri mensing rong pha rong along hon ki ahon hingjer ke klang labang so hon hingjer ke klang lake anarlo por malong klang si halada kito aklim som maratum ki joya hot labang so hon theklong si penang anaja kiding ahon ke mung pet det si klim som maratum jui idet lo laso penaphi kiri rong phara langli arni kang samapor chainong ka chiri dam pura keda mahotsi labang so hon kedak mate robber thengpi arong along theklong pen ahon thui ponsi long pon do puta kiri rong phar pen nang than pachini do lapen labang so hon kiding 900 meters and back to ji lapen labang so hon malom so apor ke ing nepik bung pet un e bonta api ana bangke ahon te mot thu o puta halada ke dwara tum chethan pon rente hilhiri ben highway rong phar camera person longlias terang report Karbi Anglong Tv9 News Ani tum laso hon kuson pensi kelong ini laso hon kelong ini li China siri damensi ani yang sam akang ting aport tos pen theklong lo pen kona pensi laso hon keduni di dak ni li he malong pen an robor rong long pen si jut kok lo ama sini li ing thum lo ha theng pia chi lu na hoi pam bom lo long lo men jathan ek jim ni le men kiri rong pha nani rong ke men sing rong pha rong hiri rong pha rong Germility sopi hem ka chilele dara jo theklong bang phu bang phi do anaphan berta pachini ponji aphan chuning ri padupon Lason si Puluni MAC constituency ka parlo center kanyati so rongamekar prodip ti solapen joti kiling pia sopi Germility sopi artang ko rakithom kedam tang matiyong ni phain ko rapo arani hithi an kedam pen non puanta hem ka chilele dara jo apia po hem asoratu mahu prong sidolo Lasi Germility Sophia Sarpi pen Farangke Thengno Kachuning Ripon ke Asopi Germility Sophia Phan Nang Nahok Le Do Sitame Uthot Hem Kachawang Thujia Phan Kachiru Kacharna pen Kachuning Ripadopon Sophia ne chuning rike Pai Germili Naglini niso ki bisi lone nang panang chingon o no hok ne do sitame pai Germili ni pan ko bor birta nang chikuri bek no pa nang ko pipo nang ning ke oisi hen pen bozar dun ji pude ke dam juima antani ke chini ne hen pen ke dam ka ning arong chen bang tu da prang tu de pai pude ki tutut ning arong chen hen pen ke dam ke Lapen Madu Le Theklong Berta Long Sitame 6900 9769 82 Lapen 9365395492 along Pachini Ponjia Phansi Apia Potum Chuting Ripadopon Totang Te Pharangke Thengno Kaning Jia Lamle Arjupon Iktha News Tech Report Karbi Anglong Tv9 News Nili supingi pinansu o nili hemang lo aki bazaar dun lang pai tu sintaro bazaar ki dun 25 December Christmas Day arni adab dosta baji hempen ke dam bazaar dun lang pai tu manon bukta hemang viderlu nili la hai pe par media ka chipi ik edet alam ke kacong hong lo ni mang na nili supi pan ani si bak khoboreng sikuri ji mene pusi nili ke nang le tu malong ta pe par media ta nili nang chipi ederlo
la pente ni di ciri don peg lo guati anta ni di ciri dam lo no gom den go para gua anta ni di ciri dam lo sang tani li cilang olo karbiaron anta ni di ciklem elo ni tu buria lo anta ni khobor birta cilong et ciri et thang na khobor ta cilong le lo nangli tumla chetek long leke matijong tarik ko ra pho pen non an ke fre pini fre tarik ke kreget thoman lo asong bong pe nangli tum no hok ta me thang abirta ta chilong le pin lang ma cilong le pin lang thang birta ta kachi dunta ahe masor dak ne duko Tante pini abirta ke lang sikang ton pondok domi thang me kardom